Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But 6% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but QA pandep khap mania fila pan call haki niki number Kinu ki bayarab ya ki brio ki ba accident hasurok kin yo ya ka busket ka ba arpsan hajar tingka kani ka dei garai jong ka sarkar Madhya Pradesh ya ki nong shnong jongka bat ka sarkar kalakran shai ba ya kita ki nong samaria ki babha ka sarkar kan om pendik bat kan om tokit yaki ka sarkar kalashim ya kani garai ha ka jelang jong ka kanhun menteri sarkar bat ya kata ka busket ka dei ka balatip kum ka ra vir scheme ki badai banyo ya kata ka busket ki dei ban sange ya ki kali jongki lada ki yoi ya ka jingja accident ki dei ban phone ambulance mar hi hangtu bat ki dei ban yaram ban penket ya ki ba accident shadu shajaka sumar ka sarkar Madhya Pradesh kala shim ya kani karai kum ka jing rakhe ya ka lingkhu sngikha ka balai spa jongka Abhilya Bai Devi Holkar ka nongsen char jongka Hima Malwa ka baha Maratha Confederacy ka sarkar kalamang pisa kerpangru nyospa nyopulai klur tingka ya ka hospital balatei sanam yaka ka Maharaja Yashwantrao Holkar Hospital राहवीर योजना जब कभी भी एक्सीडेंट हो जाता तो साधारणतः लोग देख के और आगे बढ़ जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी इसकी चिंता थी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर चिंता प्रकट की। मुझे कहते हुए गर्व है कि अब कहीं पर भी एक्सीडेंट होगा जो भी राहगीर रोक कर उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाएगा या उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाएगा उसको 25,000 रुपए सरकार की ओर से मिलेगा। उसको तत्काल 108 एम्बुलेंस पर फोन भी करना होगा और ये राहवीर योजना निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की जान बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी और जब जिस व्यक्ति को पुरस्कार मिलेगा उसको पुलिस परेशान भी नहीं करेगी। एक निर्देश शासन की ओर से है कि जो भी व्यक्ति घायल व्यक्ति को उपचार के लिए या उसकी जान बचाने के लिए सहयोगी बनकर सामने आए पुलिस उसके सहयोगी बने उससे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं करे।